Kani gadega Pati CTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Hadian bau MLA keseng Kongres, ubadang sujab dang haka election ke badang dap perlong hau benai rempang mentau senam Raja Karpra, naka Ranikor constituency, ulai no ya kejinglong MLA dang hik hendak sengi balala, kiseng san pertairu kilas dang ban kiwin biang, namar ba hakani ke constituency on hap ban perlong biang ya ke election steng semoy. Buat lakal halor ke kubor, nadu ki hendak sengi balala, layok sengau bau Martin Dango, lesi un penyesono berkeseng National People's Party. Henry kumbakalong menta, kalau dan kejing sedang banyak keren, hapadeng kiseng san pertai baper-per, hapo Ranikor blok, banyak trelang hapadeng borok kiseng, bat bandan tang uwe kurtong. Kalong ke kubor ke ba om sekolah ban mudur, Henry hene kesengi, ke arpa pratri ujeliu, kalau dan ru kejing kendu hapadeng kinung kersan, jang kiseng san pertai baper-per, na Ranikor, hasilong klub, banyak merjing mod halor kani, bat ya kani kejelang, lalum daunong yalam, jang keseng People's Democratic Front, ubak pencengan NCM. Kajian kedua jadi minta kalong bala kumno ban persang kat bala ban don a combined team with the common candidates. But hakaji mudah minta nakaliang ke BJP kompelsi senaitang ibadi kandidat nakani ke last election. Ia tempat ngi minta kaski. But nakaliang jong i ke BJP yang ki jong ke Ranikor block. Kilong kaju ke main kata kalong ban don common candidates. Nakaliang ke NPP presiden juga NPP ba S Sangdiar represent NPP Ranikor hakapor jung badon masar pengkar bagian nomi kemat kiro kita kaju ke phang malakum gunu ke NPP ke hapo ke jungilam jung ba S Sangdiar ke bagersan yo ba don masar kiro kita kaju ke thong bandon langu common candidates tapi dia nak lanjut kiro ko bandon lang kaju ke thong common candidates kasulong ba kidan ki benong mi kemat naga UDP kiba wan mi khmat menta kiong bana kaliang jong kiru ki kwa bandon common candidates kin sapersang ban convince ya ka party la kumu banwan hakaju ka thong bandon common candidates na kaliang ka kongres te makadon official candidate kongres kinomla ban le tendai ki babun ki nong mi khmat kongres tu kiong kan bha indon common candidates kata di isu ki bangi agar mentegasni but mentegasni ke bangi agar kelong namar bakadang dei ka initial stage menta ka first meeting ke bangi khot ngina isu shimin principle bangi menjur bandon common candidates ban combine lang ki team nagi party baper ban fight akan ka election tang baya menta officially ngimpat la ban declare namanya ban penlong kawai ke meeting jingeslok consultation hapo rangthong hapo rangthong lai tarik wakaji ka hagas wakaji akan tarik nantangin hiar siti hapo nongjiri last in penlong hapo Ranikor dan hakatu ngin sa declare officially ko common candidates.